Momoa le konito na mtawa sfuma lua. Ile fai momoa seo sfuma tats. Sfuma tasi. O te mana o te whaongaina le fai momoa le ere. I upu i antangata o Paulo i le kare sia I kolenito. O mea whananganga. And that's what I want to speak to you this morning about spiritual things. O le popole al tangata o Paulo I le kalesia I konito. Le ngata wa uma ona tala iai le tala le leia Yesu Kiriso. Alea foi ua mana o Paulo e fai loa I le kalesia I kolenito mea whaleanganga. Na awane ngalo ia te oe. E le o le baptisoina I le anganga pa ia le talangoa mai ai le matau po sifuma lua. It's not talking about the baptism of the Holy Spirit. Alo talangoa mai Paulo I mea whaleanganga. O mea whaleanganga ia o lo whabenauna tufa mai e le anganga pa ia I le tangata tai tō tasi lava ia. E whangaina o te whangaina le upu o mea whai ngā ruenga ia. Wa fo ina mai le tua I le tangata lava ia I to tonu o le kalesia. Ina ia teu ma ia whale lei to tonu o le kalesia a Yesu Kiriso. O mea whaleanganga. Spiritual things. Amen. Na tātou wifuma tatalo I le tua. Na tātou atula ia na tātou mataupu I le taeao le nei. Tātou talangoa I mea whaleanganga. Wala watu le tua ia te oe le nei taeao. Au mātou te talaina la wa fionga mātou te wa ai tu singa Paulo I le kalesia I kolenito. So sani mai oe le tua wha malamalama e oe la upu I ante mātou. Ianga le lei oe le tua I lau whanau I le nei taeao. Ia manino le lātou vaai ma ia I loa le lei. I mea whaleanganga ia le tua lo tufa mai e le anganga pa ia ia te mātou. E tusai ma le finangalo o le anganga pa ia. Ia te oe lo lava viinga. Le wha manu ma le wha fitai. Le suafo Yesu. Amen. O mea whalanganga. A tātou whaitau la I le whaiupu lea mo mua. Si o atu le whaiupu e sifulmantas. Ia tātou atu la ia e tātou te talaina pe kalepe ina I le palakalafa ato lea. E tātou te vaava ai atuai ni manatu se tolu. E mawhai o na feso soani ia te tātou. Le ia tātou mana malama ai mea whaleanganga. Aua ne I ngalo ia te oe o mea whaleanganga ia po o mea lofa ia po o whaiva ia. E le o le baptisoina I le anganga pa ia. A o mea whaleanganga ia o mea lofa ia ma whaiva ia. O lo tufa mai e le anganga pa ia te tātou taito tasi. Now notice, taito tasi e tusai malona filangalo.
Amene. Nai mau ai le whaiupu e full matasi. E pei ona fina ngalo iai o ia. O mea alofa. O mea whaleanganga. O lo tufa mai le ngang pa ia. Amene. Ina ia whangaina i to tonu ole e kalesia. Amene. Ele o me alofa ia ina ia e ola pa ia ai mo le tua. Ele o me alofa ia e tufa mai ina ia e malosi ai mo le tua. Na ia me alofa ia mo tufa mai i le tangata taitotasi ina ia e whaongaina. The purpose use of the gifts, spiritual things, distributed by the Holy Spirit to each and every one of us, so we can comfort and build the body of Christ. Amen. Ina ia whangaina, le whausinga, le whausia, i te tonu o le tino keriso, but te tonu o le kalesia. Amen. Matua tātou le baptisonga le angang paia, the baptism of the Holy Spirit was the ability of the Holy Spirit to help us, if so soani ate tātou, so that we can have the strength to do the will of God. Amen. Ole mafuanga na le baptisonga le angang paia, na te fisosoani ate tātou, maua le malosi ate oe, e mawhaia ona e whaia aile ngā ruenga, e le tala ina o le tala lei Yesu Keriso. Amen. I le mataupu le sifumalua, 1 Corinthians chapter 12, or distributing lea o me alofa, or the gifts of the Holy Spirit. It's not the baptism of the Holy Spirit. Amen. E whataua la i ate tātou mea whaleanganga. Amen. Tātou whaitau la le whaipuna mo mua. Ia se o atu lawa le whaipus fu matas. Matua tasi ale anganga, there's only one spirit. There's only one faith. There's only one God. Amen. There's only one Lord. Tasia. There are different kinds of gifts, but there's only one Spirit. Amen. Tasilianganga ese me alofa. Poleare ese o nei me alofa. E fe alofangi uma me alofa. Amen. Ele fe a inga me alofa le atua. All the gifts that works together for one purpose. Amen. Ele ma fai ona mai le ngang pa ia se mea ia te oe, unless you are being approved by the Holy Spirit. O ia kako ke loai, e iai me alofa e ngofa ngaka ia ma fai ia. Hello? Langa ele songa kofa, ele songa kufa mai ele nganga pa ia, i se mea tangata, e loa le ngang pa ia, ele tu sai malono fina ngalo. Amen. Langa i tele tangata e tautala le ngang pa ia, ari pepelo ia. Hello? Amen. E kere ganga i me alofa e whama i me alofa ia, ama kwai kuru, kua kuru. Aloha.
e foi ko ngaka ka ka le nganga pa ia le fa maongi ia hello aua le ngalo ia te oi o me alofa e tufa mai e tusai malona fina ngalo a winga de songa kufa mai le ngang pa ia se mea ia ke oi pa I lo le ngang pa ia e mo kuai tertia kuai pio palu olanga e ki a menge ka ko roku ela ku fa fo lo polau vale ia e se nganga ngai ka va pere ka e se a vai ka ka la ngile ngang pa ia le vo so polau vale I ka ko fa does it work that way Nango ia mangi ngoi mea. Pede song kufanga mainga le me alofa. Me ngai tatu te loai. E ia me alofa ngofu ngakamba. Ma fe ia. Passato pati mo isso. Amen. Ia me o no fanta ngata ia mfai. A me o ngofu ngaka mao. Ia me o ngofu ngakamba. Makamuka. Fakura kangaka o le fifi. O le fa maongi. O le pepelo ia. Amen. O como vai inga kwa penga. Se meli mo ka kilo ka kwa penga. Aftai. Menare le yele lo malama le upole to. E kile confuse ai me ka ye fai. Amen. Okay. Ole ngalo le upuye fa mai ele mo konito le matau bo lo fai boy. Ole fai na suma tolu fai me fa matala inga me fa le nganga I upu fa le nganga fa matala ina me fa le nganga I upu fa le nganga o upu fa le nganga ole afionga le tua e malama I oi me fa le nganga amen al tusina Roma le matau valu fai boy ono fa mai o le loto I la le nganga o le ola le malea malmanuia spiritual minded as life amen loto I mea le nganga e mo wai le ola okay da jato fai tau mai fai tau o mea fa le nganga le au soe fai tau ia Ia vai ele popole tele o polo e manga o polo ia I loa o kou. So you can have an understanding of spiritual things. Ia awa ngi o kou ngofo pongi sa. Awa fo ingo kou ke ngofo pango mo kou le loa mea falanganga. Ai o kou malama mo ia o kou I loa. Ole ma nei o lo I lo se mea. O I lo le mea nai te aru e. O I lo mea ngai fai. Amen. Ke leo ke mi kako ke le lo me kako me e fai. Fai kako sa unginga le salen ke a ungai. La fiafi e ngofuri se ori maka po ile awasio ai voi foi parpa but do that so now let me say you something nanga ya funale fanta wa ya to me fa lenga
Menga lenga ya pong sapa penga. Yang awo magalong. Ele isa ku penga mawai. Ko ele fie ile malolo wow. Amen. Awo misi me falanga. O me falanga ngole upole to a spiritual minded life. Or spiritual things discerned by spiritual words. Amen. Ite malama me falanga ngai upu falanga. Le upu na tanga to pole ai polo ile kalesia. Yo auto malama me falanga. Ya ko kele o ka ko kele loku ai le malama me falanga. Langa fayele falanga lo mafufau. Ola lesime o yai. The opposite of that is what? You'll find kingo. Fale kingo alo mafufau. Lo vai, lo pula, lo sabali, lo kokala e fale kingo. Wa mai lo vai nga we vai mai. We vai fale kingo mai ke. Nga we fia moe. Amen. Okay. Fai tau mai ni fai upo e lua, fai tau. Si o la fai upo sumatas, fai tau ia. Now notice in the Fayupo Tolu lo Tawaime Tolu is all referring to the Holy Spirit. He is Lord. Not only he is Lord, but he is God. In the Fayupo Tolu. All right? Tato fai tau mai fai ue wha, fai tau tasi mai ia. Le tua le ni e fasino lava I le nganga pa ia, wa o le nganga pa ia le anate. Tufa ina mea falenganga. E tusa malona fina ngalo. Now notice na yei. Ele na o se nganga o le nganga. A o le nganga o le tangata. E iai lona fina ngalo. Amen. O le fina ngalo ai. O le fina ngalo le nganga pa ia. E leo se fina ngalo o se kalesia. E leo se fina ngalo o se faifeau. We e mauai me alofa ia. Ma mea fale nganga ia. E leo se fina ngalo o se silama tangata. A o le fina ngalo le nganga pa ia. E sila mai le nganga pa ia. Ia te oi. Pe qualify oi le mea lea. Ele songa kufa mai ele nganga pa ia me alofa ia I so se silama tangata. Amen. In other words, you need to be qualified to be the recipients of these gifts. Why? Because it is according to the will of the Holy Spirit. So he approved and disapproved. Pe moa oi pele hai. Amen. Me ngai sa vai le problem le I tangata le fa maongi ma tangata pala vale pea ai kau kale le ngang pa ia.
E fōringo mai o langa ia mea lai whai. E ue whitu whai tawatasi mai ia. Pei ona finangalo iai o ia o le anganga pei ia. A dato watu lai mea mo mua. E tufa mai e le anganga pei ia me alofa ia. I le tangata wha le anganga. Spiritual person o tangata wha le anganga. E whale nganga wai, e le mawhai o na malama lama, tangata o le tino, i mea le atua. Nā ngai whale nganga mea le atua. So i whalo tusi le mua konito. Mua konito mta upo lua. Ia vea oi ma tangata whalanganga. Amen. Le whaipuna is fumat wha. Ai le talia ma tangata wha le tino o mea le anganga o le tua awaia. Wa o mea valea lia iate te hia. O mea le tua e, o mea valea ia i le tangata wha le tino. Mena e tau ai e te tau iate oe, o na vea oe ma tangata wha le anganga. Tato fai tama iai fai upune sfuman wha. E tau tasi mai ia. Awai le talia tangata wha le tino o mea le anganga o le tua. Awa o mea valea ia te ia. Nā te le mawhaia o na iloa. Awai e wha masino wha le a le anganga. Wha masino wha le anganga. E tufa mai lai. E le nganga lea o le tua mea whale nganga i tangata e whale nganga lo na mawhau, whale nganga lo na loto, e whale nganga lo na olanga. Amen. E le mawhai no o e le tūlanga lea e whale nganga lo mawhau, e whale nganga lo tangata pe a whai e le italie o Yesu e a vea mali i mawhaola. Amen. Tātou whamalos i mea whalenga. Ia vea oe ma tangata whalenga. Whalenga lo loto, whalenga lo mawhau. Amen. Langa lewa tātou malama lama. O le whale tino e le malama lama i mea le tua. Le malama lama le mawhau whale tino.
I mea whaleanganga. E nā te lei loa. O mea walea ia i ansa ia. Amene. Mena e tā ua i tele o na whaleanganga oe. Ua e mawhai o na tufa mai ai i le nganga pa ia me alofa ia i ate oe. Ina ia whaonga ina ailo wola. E le kuwha mai ia me alofa inga ia e kau ai. Ma ve ai oe ma tangata e sili atu unau pa ia le tangata. E leo le mafuanga na. Tufa mai me alofa ia le nganga pa ia. Ina ia whaonga ina i te tonu o le e kale sia. Amen. A pea no whai atu. E le songa kuwha mai e le nganga pa ia me alofa ia. E tufa mai e le nganga pa ia me alofa ia. E tusa ai malona fina ngalo. Tātou. Ngā lulu e pēa mō le tua. Malona fina ngalo. Pei au ngate leo Paulo i le kalesia i Korinto. Ina i lātou malama ma lātou i loa mea whale nganga. Whātaua ina. Amen. E te malama i mea le tua pe a whai e te malama i le upulea. A whai e le o malama o e le upulea. E te le o malama i mea whalenga. E te pōngi sā. E le le. Mero na lua. E la uma le tātou la uma. E maua le whai upu e lua. O te whaonga ina le upu le whaonga ina i e Paulo le upu le tō sina. Nā le mea mua e tuwha mai e le nganga pa ia, mea whale nganga ia po mea alofa ia, po whaiva ia. I le tangata whale nganga. E peia le upu le whaonga i e Paulo whamai, sa tō singa o tō loto i tu pua le ngangana. Ai le I whaolaina o tō. No tō ngau I ai mo kou sa ili I ai, mo kou fia malama ai I mea ngang kou whaia, ai kou kele kalia Yesu e a mea maali I mawhaola. Le lai mai e Paulo I kai mai Paulo. Ia whapia nā fo le tō sina o tō loto I mea whalengang. Ku sare ko singa lenga ko singa ai o kou ai kou kele I whaolainga I kupua I lenga nganga ma mea nana tau whaia ai tau tele talia ina Yesu e a vea maari I mwhaola. Whaangala ia ko singa ngā ina ia ko singa ai o kou loko mo kou mawhau I mea whaalea nganga. O le tangata tō sina o le tangata e nau I ai se mea. Ameni. Pa whenga kufa mai ake, oi pa whai kere o ko singa kui ai. Pa whenga kufa mai le ngang pa ia pa whai e tele o ngau au tu iai. Ma e mo atu iai ma e mnao iai lo loto. To singa iai lo loto. To singa iai lo mawhau. To singa iai lo malos. Ina ia e maua. Lengo le nganga pa ia na te approvinga, ma le disapprovinga oi. I lau maua ina o me alofa ia. E le songa ku wha maia. O le alu au le ka ke au heu. Talolololololo. Oku au kai sori. Sini kuku.
Amen. Ele sung kufame. Ni leo kwa oi awoke moi. Ni leo kwa oi fai ala mai ele umal ka golo. Ko singa ye lo loto I me falanga. Winga ganga ko singa lo loko I me falanga. Ele moi. Awo. Ngawa iwa mayo maka kiri kai ya ka go kai. Iwa mayo foringa iwa lo ngofo. Amen. Yelele. Ini tangata to singa ngi tangata. Ini tangata nau I me fala nganga. Ngao me fala kingo ngao me aya e pula yo ko maka. Nau I me fala nganga. E sao le le ya tu spaiari. O ka ko e ka lo me fala nganga o ko kai. Pipi pe ka ko kingo. Pi mai. A ka lo me fala kingo oh yes. Singa. Yo. Singa aya. Yo. Ole la walo amal ka ma ole lang. Amen. Ya pa wa ka ko Samoa. E sao ri mai ko. Samoa ngale aya Samoa. Yo. Amen. Pi de poli me fale nganga pi o me nga ai sao ai yo me fale nganga e valer ma fa tangata fale tino. Amen. Fie ngak fale kingo kongo gagolo. Fie ngak fale nganga kongo gagolo si me gagolo. Ya nga openi ya tangata fale nganga le. After lava penny. Pa wale o tangata fale nganga le okay ba. Tai. Me mulmuli, me mulmuli. Ya na uma gakola. Ka kongo sfulua ya uma man gakola uma. Ka ko vori ai ka ko me fale kingo. Yo. Fie ya fale kingo ma maka lo TV maala ya ma e. Felwa I solo ma e. Yo. Me pisa solo ai. Amen. E tu fa mai le nganga pa ia I le tangata fale nganga. E tu fa mai le nganga pa ia I le tangata to sinatu I me fale nganga. Amen. O le me muli le mo fa I bos fumatas. E tu fa mai le nganga pa ia me alofa ia po me fale nganga. I le tangata e tusa malona fina ngalo. Ma ke o fina ngalo le nganga pa ia ke mawainga se me alofa. E mo kwa I silo. E va ai mai le nganga pa ia ya kako. Oko kai. Kwa ile ai ama se me amai. Amen. Amen. E tu sai malona fina ngalo. E faftaia ule nganga pa ia wa o yele pule meia. Anga fa pe pule ia. Ia fai foi al masang. Ia. Mo mai singa fas funkala ia okay, ia fai. Ia aina mektalo ia ma ia foi na. Mo tangata fa lata ngo fie fa laka I me ai fa laka I tu ai mana ia la nganga pa ia ile ai se ka ko fa ngo fa laka le nganga pa ia le nganga pa ia ba ku se le se la le ba ku lo me ai le amen ya wala ba ia ngala mo lo ka e vai la nga ki ya ke ko amen.
Inga lo ka mafau ngila unga fayatu ya te o tō. Ai ko ki whale kingoa. Ko ki whale kingo. Amen. Praise the name of Jesus. Ia ko wha malos. Pea naunau o tangata leo Paulo I le kāresia I Korinto. I o tō malama I mea whaleanga. Whataua ia te o tō mea whaleanga. Awane ngalo ia te oi. Lau sau le loku. Ki whanongolongo le upo le tua. E te malama I mea whaleanga. Aua koe ngofo se whale ka pua ingi au ka alo. Se aka mamai ia. O le mea kongu anga kau le ifo I kupua. Amene. Ia wha mua le tua I o tō o langa. Ia mai se ola I ngā ka alonga siha. Ile se ola. Ile se mea. Amene. Sau o ia unge sui ai lo ka I lo wola au ngai le li. Ta pua I le li. Mea. Praise the name of Jesus. Ya, tātou whamalosi mai. Ia whiawhia ngā ngei o mai ka kōluku. Nanga o ka koua le whai ka kōluku le whiawhi. O ka koe whakaua ka kō mea whalenga. Ka kō kia mai whanongolongo I mea whalenga. Amene. I ka kō kia o mai whanongolongo I mea whalikingo. Ia o mea whalenga ia mai tātou whanongo. Amene. Ai ngofo le whalienga o mea whalikingo. Mea whalikingo. Kia fofo ia umalo le maonga I mea whalikingo. Ia fiu foi fai mea whalikingo e ngau a ia. Koe mga awa ia. Koe mga awa ia. Koe mga awa ia. A mea whalenganga whata waina. Pea le upo Paulo. O le nau o Paulo ina ia malama ma ia I loa. E le kālesia I Korinto. Mea whalenganga. E tufa mai le nganga pa ia mea whaleanganga ia te I lātou o tangata whaleanganga. E tufa mai le nganga pa ia mea lofa ia po mea whaleanganga. I le tangata e tō sina ailo na loto ma lona mafau mea whaleanganga. Ia e tufa mai le tangata ua whina ngalo I ai le nganga pa ia. Amen. Whamanuia le tua ia te o tō. Amen. Awhatailo whamalosi mai le nei tae au. Mo le tātou sauninga. Awhai le tātou talo. Awhatailawa le tua le nei tae au fōu. Tae au mātanga o fie. Awhatailo upu. Sa mātou whanangolongo ai le tua whamanuia oi. I lau whanau le mātou tuua. Whai e se malo longa le atua le tamai. Ianga le leilo fio mātou toe. E o mai le whiawhiana lei. Ianga le lei oe le atua le tamai. Whawhitai I mea uma. Ono Yesu. Amen.